Ahey, Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta hi rhandza. BMT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one-man show you've been waiting for. Happening live at Giyani Stadium on the 19th of December 2025. Grab your tickets now at CompuTicket nationwide. Prizes go up with every stage, so don't sleep on it. J. John the Big Baby one-man show. Eka re matlhe ni ndlela la ena nongonoko wa hina wa Ashimoyeni ni fambe ni ri na xani khome pasta la ni nga kona eka siku ra namuntlha hi ndlela yo hlamarisa. This is our episode 10 ya Ximoyeni hi kokina ni ri vanhu a va subscribe hi ndlela leyo. Namuntlha ni 1 gasa boxa i xwili hi ndlela yaleyo. Pastor na amukela. Na khensa swinene ku amukeliwa eXimoyeni na khensa swinene na management ku va mi hostini ka siku ra namuntlha, so yeah, na khensa swinene. Pastor xikahle ku mi titivisa ka vayingiseri. Vito ni Pastor vito ni Nyiko Maphophe, so ni Pastor Maphophe. Ni na kereke e Orlando East, so I ministry loyi nga usungula hi 2013. Mara swona swa ufundisi swa khale swinene, swa malembe swinene, so ku lo fika nkarhi laha se ni nga Xikwembu xi nga confirma ku ri no, it's about time ya ku ni endla leswi Xikwembu xi nga ni vitanela swona. So yeah, so ku responda call hi marito man'wana. Ku va pastor, Yeah, mi ri mi sungule malembe mai? mina ni sunguli ni a Sunday school, ni a Sunday school akaya ka Maphophe ka Born Again Christian Church aska kereke ya Pastor Shirinda, la ni nga sungula ku ponisiwa kona ri lontsongo. So ku sukusela ka malembe malama na ri lontsongo ku ta fika sweswi na khomelelini. So yeah, so ni nga vula ni ku ri ya swa malembe swa khale swinene. Se mu huma ka Maphophe, mthemba wa ka Maphophe. Yeah, Swikomba ku mi tihosi la mu huma kona. Yeah, hi swona sweswe. Maphophe i n'wana mhinga, so ni mhinga ni Maphophe, so yeah, hi tihosi tiso lo. Swi njhani kumbe mi titwa njhani ku va mi ri pastor eka nkarhi wa sweswi, because i nkarhi lowu wa ku ti-pastor ti lumbetiwa hi swo hambanahambana. N'wina mi titwa njhani ku va pastor eka nkarhi wa sweswi? Like ni titwa kahle swinene, and I would say it's something lexi ni xi enjoyaka swinene, because like hi swilo leswi ni ngo swi navela ku swi tsakela, mara i swilo leswi swi ngo ti humelelela, and then ni sala ni rava choice ni amukela. Mara i swilo leswi ni swi ni tsakisaka swinene, i swilo leswi ni nge le ku swi enjoyeni ku va ni ri mfundhisi. Ni vula ku yeah, ku kahle ya ufundhisini swinene, even though ku ri na swilo swa ku tala ti-controversies na vafundhisi, but ni vula ku like it has been there even na minkarhi ya Yesu Kreste. There was so much controversies leswi a swi ri attached na yena, but at the end of the day even swi ri kona Xikwembu xi lava malanda ma xona ku ma va kona ma xi tirhela. So yeah, ni titwa ni tsakile, ni kahle ngopfu. Kambe mi te mi ordiniwe rini ku va pastor? When was that? Ordination ni nga vula ni ku a ni vangi na siku leri ni ngo I've been ordained to become a pastor. Okay. But ku vi na calling la Xikwembu xi nga ni vitana, so ni responda ka calling. Maybe I'll say ku ri I'm still waiting for that day ku ni kota ku ordainiwa. I just believe ku ri God will make it possible if ku ri swilo leswi Xikwembu xi swi tiyisisaka ku ri swo fane swi va hi ndlela yaleyo. So but as for ordination ku va na munhu loyi a nga ni ordaina, mara hi ku ya hi calling ya mina I'm very much sure ku ri Xikwembu xi ni vitanini na ku va xi ni tirhisa. Ni voni ka ti-case to tala ngopfu ku ri like Xikwembu
xa ni tirhisa swinene. kereke n'wina mi te yi sungule hi 2023 right? Yeah, hi sungule 2023 hi va na kereke kahle loko ni sungula ku endla swa kereke it was 2016 loko ni ya pfula ministry. So ku va na ti-challenges leti ti nga va kona and then ivi swi nga fambi hi leswi a ni swi expect xiswona and then in 2023 xikwembu xi ni vitana nakambe ku ri like ni lava ku ya sungula swilo leswi ni nga ku vitana ku sungula swona. So that's when ni nga responda ku ri hayi ni ti availa ku ri no I will do it again. namuntlha mi te mi hitele na special Yeah. mina ku vulavula hi leswi nga ndzeni ka buku ya ntima ku nga bibele. I can't wait. Yeah. tindleve ta mi hi ti pfulekini ni xoku na vayingiseri pfulani tindleve kona mi nga koho mi yingisela hi mhaka ku pastor namuntlha va ta hi byela hi ku bibele yi tirhisa ku yini. All to you mi yingiserile. Yeah, na khensa swinene na khensa ku va ni kumi nkarhi lowani ka podcast ya Shangana Gang and then ni va ni khensa swinene na ku va mi endle program yo fana na leyiwani eximoyeni swi komba kahle ku ri like mi va mi kha mi endla swilo swa n'wina mi kha mi hleketelela tigroup hinkwato leti ti nga kona kwala a misaveni. So ha khensa swinene for this program na ku va mi hi hleketeleleni. So yeah namuntlha a ni tsakela ngopfu ku vulavula hi bibele like hi xitalo like ku na swilo swa ku tala ngopfu swi nge le ku endlekeni sese mikateko vanhu vo tala va kulele tikerekeni van'wana va kulela tikerekeni mara like ni na ku tshemba ku swilo swa tikereke i swilo leswi hi xitalo hi swi tivaka ma swi vona. So mara ku na Bible leyi like nkarhi wun'wana a hi ta vula ku i constitution ya vana va Xikwembu leswi Xikwembu xi lavaka ku hi swi endla ka vuzalwana everything swi kumeka ka Bible. So mara the very same book i buku leyi like vanhu va ku tala va vulavulaka swilo swa ku tala hi yona van'wani they believe ku ri like Bible yi tsaliwe vanhu. Some they believe kuri like Bible ya contradicta ma swi vona. So swi swa ku tala leswi swi nga la Bibeleni ni pfumela ku ri Xikwembu xo fane xi pfuna vanhu ku va kota ku twisisa swilo leswi nga tsaliwa laha ndzeni ka Bibele swi kateko. Mina ni khensa Xikwembu because ni un'wana wa vanhu lava ni nga va na kateko wa ku kota ku twisisa Bible ku ri i yini. And i swilo leswi minkarhi yo tala mi kuma ku ri loko ni ri kerekeni na ringesa ku ni dyondzisa kereke ni va kota ku va komba ku ri kahle loko hi ri na Bible sese mikateke hi va hi ri na buku leyi like ku endleka yini why hi ri na Bible yi tisi ku yini mara hinkwaswo leswi ni vulavulaka hi swona i swilo leswi swi nga kumeka andzeni ka rito ra Xikwembu swi nga tsariwa straight ndzeni ka Bible ku ri hi fikisi ku yini laha se hi tikumaka hi ri na Bible and Bible switori leswi nga kona ndzeni ka Bible swi na ntiyiso ku fika kwini ma twisisa. So se i swilo leswi ni tsakela ku namuntlha hi nga dive in langutisa ku ri okay Bible xana Bible i yini ma swi vona kota ku twisisa ku ri ta kota ku relate na vutomi bya hina ku ri is it something leswi xi nga relevant na leswi Xikwembu xi nga swi expecta ka hina vanhu or ko va swilo nje leswi nkarhi wun'wana swi nga endleliwa ku monetize mahanyelo ma vanhu because ku na van'wana va believe ku no Bible yo endlela ku va na peace misaveni vanhu va nga vi va tshova milawu and all those things. So swi tele leswi mi kuma ku vanhu hi kuma ke believe ka hi ku ya hi Bible but Bible ku na leswi yi representa ku swona. Oh, okay. Yes. All right. Loko mi kha mi vulavula hi Bible ku na leswi representa ku swona mi vula swo fana na yini? Hi ku hatlisa ni nghena a mhakeni sesi mikateko Bible sesi mikateko yi tsaliwini hi ti-segment ta yi 2 loko va hi swiphemu swa yi 2. Okay. Loko ni vulavula hi swiphemu swa yi 2 loko mi hlaya a rito ra Xikwembu mi kuma laya ka New Testament Yesu Kreste a hlamuseta mhaka ya ku I did not come to end the law and the prophet
So loko hi vulavula Bible hi vulavula hi the law and the prophet. So Bible yi tsaliwini hi the law and the prophet. And loko hi vulavula hi law, we are talking about Moses. Moses is the law because Moses yena angata not the law of God. And then when we talk about the prophet, representative the prophet is Elijah. Elijah is the prophet. So nta lava ku kombeta ku loko hi vulavula hi nawu hawutiwa wu fana na nawu lowu nga na wona lowu fambisaka tiko kwala atiko ra South Africa. So but lawani hi vulavula hi nawu wa Xikwembu. And then loko swi ta ka vaprofeta va i vanhu lava like va vonisiwa ku swilo i vanhu vo kota ku vona vision ku va mi kota ku vona ku fana na sweswi wa mi vona ku mina, this is the vision, mi kota ku ni vona mina ni kota ku mi vona, it is my vision. So loko hi vulavula hi vaprofeta hi vulavula sweswo. So loko se hi vulavula Bible yi tsaliwe hi law and yi tsaliwa hi the prophet. So leswi vulaka ku i swimbirhi leswi swi endla ku Bible yi va Bible, ma twisisa ni. So mara ni kombela ku ni sungula kun'wana loko Moses ata tsala nawu. Loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu ka Exodus chapter 34 mi kuma Moses a famba a ya tshaveni a vitaniwa Xikwembu ku ri Xikwembu xi ta kota ku n'wi nyika nawu. Loko a fika Moses Xikwembu xi n'wi nyika nawu. Loko mi kha mi hlaya kwala rito ra Xikwembu ka chapter 34 ya Exodus kwala ku heteleleni Bibele yi tsala mhaka ya ku ri loko Xikwembu xi kha xi vulavula na Moses anga swi realize ku xikandza xa yena xa layita. So hi marito man'wana loko nawu wu nyikiwa Muxe, nawu luwa Xikwembu xi nga endla ku Muxe xi n'wi nyika wona wu endli ku xikandza xa yena xi layita, ku layita ku fana na dlupu, ku layita ku fana na tilayiti like a light, a natural light. So Bibele yi ri loko a heta ku chika henhla ka tshava ivi a vitana vo Aroni na varhangeli va Israyele ku ri a ta kota ku va byela leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona. Loko mi kha mi hlaya laya yi ri Bibele va chava ku tshunela kusuhani na yena because a layita. And then ivi loko se a swi realize ku ri wa layita yi ri Bibele a teka a vein a ti khubumeta xikandza. Every time yi ri loko Muxe a kha hanya na vona a hanya ti khubumeti xikandza. Veni liya veri a yi susa loko a tlhelela ku ya ku vulavuleni na Xikwembu. Leswi u yi byelaka ku ri the way leswi swi swa Xikwembu swi design swiswona se mi kateko a swi designiwe hi ndlela ya ku ri mi kota ku vona masingita matihlo manyama. Mara Muxe loyi nawu nga ta hi yena ivi yena a teka ceka a tumbeta xikandza. Leswi vulaka yini na loko mi hlaya ka New Testament laya ka Vakorito va vumbirhi rito ra Xikwembu ri dyondzisa chapter 3 rito ra Xikwembu ri dyondzisa ku ri loko Muxe a hlayiwa or loko mi hlaya nawu wa rito ra Xikwembu ku fikela namuntlha sweswi vein luya wu va kona a timbilwini ta maIsrayele. Leswi vulaka ku every time loko mi kha mi hlaya Bible a mi koti ku tiva ngopfu ku ri i yini xi nga kona lexi Xikwembu a xi lava ku ta xi fikelela hi mhaka ku Muxe u tekini ceka a tumbeta xikandza. Ma twisisa ni. That is why mi kuma ku se Bible yi lava vanhu va ku yi hlawutela va mi byela revelation ku ri swilo leswi swi nga tsariwa la swi vula yini. Kasi timhaka hinkwato ti sukela ka Muxe. I Muxe a nga pfumela xikandza. So ku pfala ka xikandza swi endla ku hi nga koti ku predicta kumbe ku tiva ku Bibele yi ri yini in details. Yes, ku rito ra Xikwembu loko Xikwembu xi ri vulavula xi mi byeli swo mi byela ku na swilo leswi rito ra Xikwembu ri kota ku swi endla a mirini wa n'wina hi woxe. Miri wa n'wina wa kota ku responda ka rito ra Xikwembu. Mara Muxe hi ku a vona ku society a ya n'wi amukeli because a nga ha fani na vona xikandza hi xa layita a teka yini a teka ceka a tumbeta xikandza. So Madam Moses i dlele hi leswi swi nga kona. That's why namuntlha na sweswiwani vanhu vo tala va hlayaka Bible va ta mi byela ku ri no Bibele ya ti contradicta. Why? Understanding ya vona yi blokiwa hi ceka luya. Kahle loko mo mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu Bibele ta mi byela ku Xikwembu xa hina i layiti. Ma swi vona ni. Yes, Xikwembu xa hina i layiti. Nkarhi wun'wana Xikwembu loko mi hlaya Bibele tlhela mi byela ku Xikwembu xi tshama ndzeni ka layiti leri munhu a nge koti ku ri tshunelela. Ma swi vona. So hi ndlela yin'wana loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu Bibele Xikwembu xi aki munhu hi xivumbeko xo fana na xona. Meaning ku ri ntumbuluko wa vukwembu
i tumbuluko lowu hina Xikwembu xi nga hi designa ku ri hi kota ku va hi va na wona, ma twisisa ni? So Moses loko se a teke rito ra Xikwembu rito leri ri humesa tumbuluko luwa, ivi a vona ku ingaku vanhu a va swi amukeli kahle ka society, a teka ceka ndlayini a tumbeta. That's why hi fika laha hi nga fika kona namuntlha mhaka yini, loko khe hi hlaya rito ra Xikwembu swilo leswi hi swi hlayaka laya swi tumbetiwile, a hi swilo leswi swi ngo humelela erivaleni sesimkata. That's why swi lava munhu loyi a fane a hi byela ku swi vula yini, because leswi nga tsariwa laha swo tala swa swona a swi na literal meaning. Leswaku leswi u swi hlayaka laya u nga va kho hlaya xitori laya, mara swi swo tala swa ku na leswi swi nga swi tumbeta, ma twisisa ni? Mara why Xikwembu xi pfumelela ku swi tumbela? Loko hi fane hi tiva Xikwembu, we need to pray, we need to read the Bible, but still we don't understand leswi nga ndeka Bibele. I think lexi ni nga xi vulaka ku like a ku vangi Xikwembu xi nga swi endla, ku vi muxe a nga swi endla, mara lexi mi fanele mi twisisa swona hi Xikwembu. Tsundzukani ku na rito rin'wana sesimkateko, I think laya ka Matewu chapter 16, laha Yesu Kreste a byela ku Peter a ku wena Peter u katekile hi mhaka a hi nyama na ngati swi nga ku hlawutela, mara i moya lowu nga ku byela. A ku ni ku nyika makhiya lexi u nga ta xi boha emisaveni xi ta bohiwa tilweni, lexi u nga ta xi chucha emisaveni xi ta chuchiwa emisaveni. Meaning ku ri Xikwembu xi hi nyikile hina vanhu power ya ku hi kota ku decide ku swi lavisa ku yini, mara muxe hi nkarhi luwa u vi yena a teka decision a teka decision ya ku vanhu lava hi mhaka a va koti ku ni amukela, va chava light leyi humaka a xikandze xa mina swa tswa ni khubumeta. So decision liya ku vi swi leswi Xikwembu na swo xi nga swi register ku a swi tshami hi ndlela leyi muxe a nga dlani a nga swi decide hi swona, mara a ku sunguleni a hi leswi Xikwembu a xi endleni a xi swi planisi swona. So leswi ni hlamuselaka swo sweswiwani hi leswi nawu wu nga xiswona. Bibele vula straight ka Vakorinte va 2 chapter 3 verse number 16 or 15 yuku na namuntlha na sweswi loko muxe a hlayiwa, loko nawu wu hlayiwa, cheka luwa wu vuya ndzeni ka timbilu ta vanhu. Meaning ku ri a hi koti ku vona layiti leyi ri produciwaka hikwalaho ka rito ra Xikwembu, ma swi vona? So ku move kwalani a hi yeni ka vaprofeta. Okay. Yes, ka vaprofeta. Vaprofeta i vanhu vo kota ku vona, va vona, and muni mi byela leswiwani, loko mi kota ku vona mi pfuniwa hi layiti ku mi kota ku vona. Swa ku layiti ni le ka vaprofeta yi le ku tirheni, ma swi vona? Loko mo mi ri xinyamini a mi koti ku vona nchumu. Exactly. So that's why loko mi hlaya rito ra Xikwembu ka Genesis chapter 1 verse number 1, Xikwembu in the beginning God created heaven and earth. Ka verse number 3 Bibele kwini ka verse number 2 Bibele there was darkness all over. Ka verse number 3 Bibele God said let there be light, and the Bible says there was light. Not only that, yeri Bibele ivi Xikwembu xi vona light ku yi sasekini, ma swi twa ni? Ivi Xikwembu xi vitana light liya he call it a day, ma swi vona ni? So hi marito man'wana leswi vulaka ku loko mi kha mi hlaya laya ka Psalm 119 verse number 130 rito ra Xikwembu ri kwini? The entrance of God's word give light. Meaning ku loko rito ra Xikwembu ri nghena ka n'wina ri fa ri producer yini? Ri producer light. So i light leriya leyi endla ku vaprofeta va kota ku vona timhaka ta n'wina. I light leriya ri endla ku vaprofeta va kota ku vona leswi mi nga swi endla endzhaku, va tlhela va kota ku swi vona leswi nga ta humelela ka future. Mara na kwalano ku fika ku va na problem. Loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu laya ka Isaiah sesimkateko chapter, loko mo yi sungula mi hlaya chapter 28 ya Isaiah, mi hlaya mi kuma sesimkateko va profeta na vafundhisi va nkarhi wolowo, i vaprofeta na varhangeri va nkarhi wolowo. Swilo leswi ni vulavulaka swona swi tsariwa laya ka verse number 10 na number 11 Isaiah chapter 28 verse number 10 na number 11 na number 12. Vaprofeta va nkarhi wolowo a va sungula ku na byalo. They used to drink alcohol. So when they were drinking alcohol, Bibele yi ri loko se va dakwini a va sungula ku endla ti mistake a ku voneni ka vo ku hlamuseta ti visions leti Xikwembu xi va komba tona, ma twisisa ni? So loko se va kha va endla ti mistake teto, Xikwembu xi consena swi tsariwa kwalaho, Xikwembu xi ku vonani matafula ma n'wina ma tele hi mahlata,
and loko se mi fane mi endla mi jaja vanhu va mina mi le ku endleni ka ti-mistake hikwalaho ka yini hikwalaho ka wine and the strong drink which is alcohol ma swi vona yes ivi se xikwembu kwalaya ku tsaliwa mhaka ya leyiwani ku tsaliwa ku rini ku tsaliwa mhaka leyiwani ya ku ri the vision of all leswaku swi vona hinkwaswo sesi mikateko the vision of all meaning ku ri swilo leswi hinkwaswo va swi vona hi matihlo swa xikwembu has now become the words of the book unto you se xikwembu la xi decide xi byela vaprofeta ku sweswi ko fanele ku tsariwa Bible because ku na vanhu lava kotaka ku vona swilo swa mina hi ku tirhisa layiti mara these people were not maintaining their integrity leswaku a va na byala va dakwa va endla swa xikwembu va dakwa leswaku byala byi nga siveli ku ri u endla swilo swa xikwembu nkarhi walowo ma twisisa ni mara a va endla ti-mistake leti xikwembu xi nga gina xi nga tsaki hi tona ma swi vona ni then kusuka kwalano xikwembu xi byela Isaiah xi vula hi nomo Isaiah xi ku the vision of all leswi hinkwaswo vaprofeta va swi vona hi matihlo unto you ku vula ku mina na n'wina hi nga kona namuntlha has become the words of the book meaning ku ri mina na n'wina se hi tsaleliwa Bible ma twisisa ni se xikwembu xi nga decide ku tsariwa Bible yes xi ku the visions swi fanele ku tsaliwa marito manene sweswiwani okay yes xi ku a ku tsaliwa Bible and loko mi hlaya laya sesi mikateko yi tlhe swi vula straight yi ku ri buku leyiwani loko yi ta va yi tsaliwini mi ta yi teka mi yisa ka munhu loyi a nga dyondza mi ku hi leyiwani hi kombela ku hi hlayela yona ivi munhu loyi a mi byela ku no a ni nga koti ku hlaya leswi swi nga lawani because swi pfaliwini and then yi ku hi mhaka desperation ya loko a tiva ku tsaliwini eka buku leyi tlhe yi tekiwa yisiwa ka munhu wo ka nga ndlani o ka nga dyondzanga hi hlayeni ivi loko ka dyondza ku no a ni swi koti ku hlaya hi mhaka yi pfaliwini loko mi kha mi hlaya ka chapter 29 verse number 10 11 mi ya le hansi leyi loko mi fika laha ka number 14 15 xikwembu se xi vulavula ku ri I will speak to these people using a stammering tongue and another tongue meaning ku ri se xikwembu hi mhaka mistake leya a yi endliwa vafundi va profeta ya ku va kha va na byala xikwembu se xi introduce leswi hi swi vitanaka ti-tongues leswi a swi khongela vaprofeta va sweswi va ri busy no endla swilo swa wrong mi vula ku it's because yi lava hlavutela mo aka vona ku va va twisisa ntirho lowu xikwembu xi nga yi nyika vona kumbe ko va na vaprofeta vo nga ri vaprofeta vo ngo chasa like ku hlamula yeleyo sesi mikateko loko mi hlaya a rito ra xikwembu ku na parable yin'wana leyi Yesu Kreste a kha a yi kombeta ka Matewu chapter 22 laha Yesu Kreste a kombeta ku ri a ku ri na phati leyi kulukumba ku rhambwini vanhu ku ri a va tiva ta attenda phati ivi va hetelela va nga fikangi vanhu lavaya ivi papa luya a endla phati leyi a endlela n'wana wa yena a hetelela a rhuma malandza ma yena ku famba mi teka munhu un'wana na un'wana a xitaratini a ta ka phati leyiwani ku fambiwa ka teka un'wana na un'wana a ta ka phati leyiwani ma swi vona ni swi kumekini kwalaya mi kuma ku n'wani a nga mbalangi dress ye le phatini ma swi vona vhela va tekiwa xitaratini ma twisisa ni loko a nga tekiwa a nga mbalangi dress ivi yi ri papa luya wa phati luya ku tekani munhu loyiwani a n'wi humesa a tlangwini lowuya loko a n'wi humesi tlangwini ivi ku vuliwa marito lamawani ka ku ri many are called but few are chosen swa ku hi vitaniwi hi tele ka xikwembu sese mikateko mara ku na vatsanana lava nga endlani va nga chuziwa ma twisisa ni so nkarhi wun'wani wa kumeka mi ri mfundhisi mi khe mi endla sweswi mi endlaku swona mi kuma ku ri mi wela ka lavaya va nga vitaniwa but you are not chosen so a nga vitaniwa ni n'wi vonisa ku yini and also ni twe mi ku khale byala byi pfumeleriwa se xikwembu xi byi benerini byala ku byi nga ha nwi vanhu va tswotswiwa like I said ku ri loko vaprofeta in fact I'm not talking about the rest of the people. I'm talking about the prophet. Leswi nga tsarisiwa swa ka Isaiah. Okay. A va nwa byala to the point ya ku a va nwela ku dakwa. A va nwela ku dakwa. Yes, vana va dakwa. Anzi munhu swi vula ndlela vana va dakwa. Loko se va ri ku nwe va dakwa, loko se xikwembu xi vulavula na vona, a va endla ti-mistake hi ku ya hi leswi xikwembu a xi va byele ku va fanele va swi endlisa xiswona ma twisisa ni then ti-mistake letiya loko ti ya ti kha ti yinana xikwembu xi fika la xi nga tsakiki xi ku no lese ni nga xi endla kahle a ni ma swi tiva ku ministry wa profeta ku kota ku vona ma twisisa xikwembu xi ku fute
kuna verse ni nga tlula la ka verse number 10 ya Isaiah chapter 29 verse number 10 yuku Xikwembu xo xivula no moxona xuku I will pour unto these people the prophets and the rulers and the seers a spirit of deep sleep meaning ku ri moya wo tlela swinene man twisisa ni then loko se xirhelele mi ya ka verse number 11 say xuku the vision of all has now become the words of the book unto you leswi vula ku yini na leswi vula ku Bible yona yoxe loko se yi tsaliwa it is the spirit of deep sleep man twisisa ni xi promota ku ri ku kumeka it's like she block access ka lava a va ri na access khale mara mi kuma ku ri bona se a va tirhisa ngopfu byala man twisisa ni so xikombise xi ku yini a ni nga ha kombi munhu ti-vision sweswiwani se lexi ni nga ta xi endla ti-visions leti ni nga ta ku komba wena Isaiah na vaprofeta lavan'wana ni kombele mi tsala hansi mi tsala ku ri marito manene a ni nga ha kombi munhu se swi komba ku na vafundhisi lava mavunwa lava na voho a va na nyiko ma swi twa ni a va na nyiko hi mhaka a va swi tivi ku vision yi huma kwihi mi basopa va nga ta mi roba timali a yeni mahlweni yes so ku va ku Xikwembu se xi tisa Bible so loko se xi tisa Bible a ku ri ku loko bloka ku van'wani va nga ha vi na access ya ku tiva swilo swa Xikwembu ma swi vona ni se sweswiwani swi to hlayiwa kunene ene ku hlaya kunene ku na lava swi va disadvantage aku that's why mi twa vanhu vo tala van'wani mi ku a ku ni hlayi ngopfu Bible but ku na contradiction endeni mi bvani mi swi twa ku munhu yaloye ku block access ya yena man twisisa ni se va kova ku munhu a hemba ku i vone something hi mina masiku lama ku tele ku generalize aka prophets a ni n'wina mifundhisi but you are not a prophet or you are both munhu pfumele ni nga swi hlamuseti ngopfu ku yini mara mara lexi ni nga ta mi byela xona kuna leswi va swi vitanaku word of knowledge kuna leswi va swi vitanaku word of knowledge kuna vuprofeta prophecy a no ka ni nga la ku nghena ngopfu ka sweswo ni vulavula ngopfu sweswo ku yini but I wanted to ni mi kombeta hi Bible ku yi va yi akiwini hi lava nawu yi akiwa hi vaprofeta man twisisa ni so mara like loko mi hi vulavula hi vuprofeta if like no la ku sukanyana ni nghenanyana ka vuprofeta loko mi hlaya rito ra Xikwembu laha ka Hebrews chapter 4 verse number 12 rito ra Xikwembu laya yi ri the word of God is sharper than a double two-edged sword man twisisa ni loko mi kha mi hlaya laya leswi Bibele vuleka swona kuna kun'wani hi King James version yiri it is a discerner of the thoughts and the intent of the heart leswi vulaka ku ri ve rito ra Xikwembu hi ro ri kota ku vona swilo leswi nge le ndzeni ka mbilu ya n'wina sisimukateko ri tlhela ri kota ku vona swilo leswi swi nge le mihleketeni ya n'wina that is why loko mo kumana vafundhisi lava Xikwembu xi nga va vitana ka swilo leswiwani loko o va a ri ku chumayeleni laya muze mtonga kuna n'wana a nga ha n'wi byela timhaka ta n'wina ku ri mukate ku hanyisa so man twisisa ni so rito ra Xikwembu rona hi roxe the word of God hi rona hi roxe itself it is the word of prophecy man twisisa ni so hi ndlela yin'wana loko mi tiva rito ra Xikwembu or loko mi ri na rito ra Xikwembu andzeni ka vutomi bya n'wina a mi tumbeleli nchumu because loko mi hlaya rito ra Xikwembu u ri Yesu Kreste hinkwavo lava landzelelaka mina va nga fambi xinyamini va ta famba alayitini meaning ku ri na a mi koti ku tumbeleliwa hi nchumu ene loko mi nga tumbeleliwi hi nchumu ma kota ku tiva vutomi bya n'wina ku byi njhani na munhu un'wana ma kota ku endla yini ma kota ku tiva ku vutomi bya yena byi endlini byi tshame njhani yes and all swi kona swa ku mi kuma ku munhu wa generalizer because mi fanele mi swi tiva ku kuna ku nkarhi wun'wana mi twa mi navela ku va mfundhisi ene Xikwembu Bibele a swi aleli ku mi nga navela ku mi va mfundhisi man twisisa ni and kuna ku sweswo so many are called but very few are chosen but kuna ku mi kuma ku kuna loyi a nga swi lavi ku va mfundhisi mara Xikwembu xi n'wi foster ku a va yini a va mfundhisi so those ones they are chosen ones a hi swi leswi vo va swi lavaka i swi leswi Xikwembu xi va compilaka ku ri no va fanele va swi endla hi xitalo vanhu lava va nga chuziwa loko mo hlaya rito ra Xikwembu a va swi landzi swilo leswiwani straight mi nga hlaya hi vo Moses
Moses a tsutsuma Egypt aya kwihi aya na loko se Xikwembu xi ku tlhelela kona a nga ri ku swi laveni ku tlhelela hi hlaya hi vo Jona Xikwembu xi ku yena Niniva teka ya Tarishish aza ku ni chelendeni ka mati why a nga ri ku swi laveni man twisisa na so vanhu lava chuziwaka hi xitalo Xikwembu xi va xi vekini ability yo karhi ya special andeni ka vona that is why Xikwembu xi va choose man twisisa ni so a hi swi leswi mina na n'wina hi nga votaka ku no mukateka nge vi mfundhisi no it's not our selection swi fana na Israel leyi vulavulaka yona Bibeleni loko mi hlaya rito ra Xikwembu ri Israel yi fike yi hlawuliwa hi Xikwembu mina ngori a swi ta va swi endlekini ku Israel hi Xikwembu xi hlawula South Africa man twisisa ni ku va Yesu Kreste a ta ku hi ata a South Africa mara loko swi fika ka vutivi hi swilo swa vukwembu a hi vangi choice ku vi Israel yi nga hlawuliwa yini hi Xikwembu ku yi va ku va yona leyi Xikwembu xi nga sungula ku tivonakarisa ka misava leyi through yona. Yes. Bibele yi deep kahle yo lava n'wina mi yi tivaka nkarhi ya mahlweni hi khome Pastor Maphophe o kona kwala a ximoyeni xivutiso xa mina swi kona swi tele mara ni la ta ku n'wina mi rhanga mi hetisa liya ya ku hi byela mo hi timhaka ta Bibele. Yes so loko se hi tsalelo Bibele byela ku ti-vision a ti nga ha kombi kunene ti ta hundzuka buku ka hina ma swi vona ni ku tsaliwa Bibele ma swi vona se hi nyiketiwa yona then so swi la ta vula ku hina Moses ku nga law hi va na ti-visions ku nga yini ku nga vaprofeta loko Yesu a ta ka Matthew chapter 5 verse number kwalaya ka verse number 60 loko kha vulavula ku you are the light of the world kuna kun'wana like Yesu Kriste fika vulavula mhaka ya ku ri no I did not come to end the law and the prophets but I came to fulfill them ntele ku ta hetisisa ma swi vona ni so like loko Yesu Kreste a fika that is why loko mi hlaya book ya Revelation ani loko hi kha hi chumayela sisi mikateko hi hlaya Bibele hi sungula ku chumayela hi yona ani hi ri ho reveal aswona se book yo hetelela Bibele nini i Revelation so loko mi hlaya book liya yi tsaliwe straight ya ku this is the revelation of Jesus Christ meaning ku revelation it belong to Christ so loko Yesu a tela ku leswiya swi nga blokiwa hi nkarhi wa Moses ku nga layiti na leswiya swi nga blokiwa hi nkarhi wa profeta ti-visions se ku tsaliwa kunene Bible ku nga layiti na yona man twisisa ni Yesu Kreste loko se a fika a endla yini a humelelisa layiti liya yo humela a rivale that's why loko mi hlaya book ya Matthew chapter 17 Yesu Kreste u teka Peter a teka James va famba va ya tshaveni loko va fika tshaveni yi ri Bibele loko a fika la Yesu Kreste a fika xikandza xa yena xi layita ku kota dyambu mpahla leyi a yimbele yi layita ku kota layiti meaning ku rini leswi byela kwini ka Yesu Kreste layiti a yi koti ku tumbetiwa yi ceka ma swi vona se Yesu Kreste a ta reveala leswi rito ra Xikwembu a ri endlini ku ri va xiswona man twisisa ni se a kombeta and loko se a hunduka a layita loko mi hlaya rito ra Xikwembu yi ri kwalaya ku humelela Moses ku humelela na Eliya va sungula ku vulavula na Yesu Kreste then vadyondzisa va Yesu Kreste se a va wili hasi va tele hi matimba va nga ha twi conversation ku ri a ku ri yini then yes then loko se ku hela sweswo mi ta tsundzuka loko Yesu Kreste a vambiwa xihambanweni yi ri Bibele a huwelela voice leyi kulukumba ranga hori ro sungula ka hole ra vumbirhi yi Bibele aku a ri ro sungula to Eloi lama sabaktate ra vu 2 yi ri Bibele he cried with a loud voice and he give up the ghost immediately give up the ghost loko mi hlaya Bibele yi ri kheteni leri a yi ri tepeleni handuka ku sukusela henhla ya ku ya hasi a ku ri kheteni a yi hambanyisini a ndhawu leyi va ku holy place most holy place na holy place a ku na le ku chumayeliwaka kona vafundhisi lava tshamaka kona is the most holy place then hala hina hi tshama kona kerekeni is the holy place kheteni leri a ri handuka immediately kheteni ri handuka ka Matthew Bibele kwini vafi a Israelini va pfuka masirha ma pfuleka kwama va sungula ku famba va sungula ku famba a switaratini va vona meaning ku ri loko cekeliwa wu handukeni mi sungula ku vona swilo leswi a mi fanele mi swi vona hi matihlo swa Xikwembu swa supernatural mi swi vona hi matihlo mara because hi mhaka ceka a swi nga vonaki se loko ka Yesu Kreste u telini ku ta susa ceka luwa ku ri kota ku vona swilo swa masingita hi swi vona hi matihlo ma hina that's why ku na vanhu vo tala namuntlha lava
va ku na ti-encounters na Xikwembu lava nga ta ku byela ku like u voni tsumi u voni yini and loko va ku byela switori sweswo ta twanga ku like swo va switori nje mara the reality of the matter ka vona curtain leriya ri va ri nga ri kona ri va ri sukile mara ka lavo tala lava mi kuma ku ri mi za mi kuma privilege yaleyo curtain leriya ri kumeka ra ha ri kona so xin'wana xa kona SSM Kateko lexi ni lava ku mi kota ku xi twisisa swin'wana hi Bibele loko yi tsaliwa again yi tsaleliwe vanhu va 2 Okay. yes ku na vanhu va 2 a Bibeleni Okay. munhu wo sungula loyi a nga kona a Bibeleni i munhu loyi a vitaniwa ku ri son of God N'wana wa Xikwembu. yes son of God ku sukuseka Old Testament ku ya fika le hi twa hi ti sons of God not the daughters of God but ni tirhisa leswi Bibele nga tsasa so the sons of God then loko mi hlaya rito ra Xikwembu kwala ka Genesis chapter 6 verse number 1 yiri Bibele ku fika nkarhi where men began to multiply in the face of earth and Bible yiri then daughters were born unto men loko mi hlaya mi ya la ka verse le hansi ka verse number 3 Bibele ku ri then the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful va sungula ku va teka va endla vavasati and loko mi kha mi hlaya kwala ivi Xikwembu xiku now my spirit won't strive with a man moya wa mina wu nge tshami a munhwini laha ku nga heri because now I realize ku ri i vanhu va nyama so hi marito man'wana leswi ni mi byelaka swona hi leswiwani Bible yi tsaleliwe vanhu vambirhi ku na son of man ku na son of God so what is a son of man hi ku ya hi Bible a son of man i munhu nje it's like loko hi tswaliwa vo mana hina tswaliwa vo ba hina hi tswaliwa hi ri vana va vanhu that's why Yesu Kriste loko ha ku tswaliwa mana yena a ti vitana n'wana wa munhu hey n'wana wa munhu then loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu then loko se mi what is a son of man i munhu what is a son of God a son of God i munhu loyi a drivewaku hi moya lowu kwetsima loko mi hlaya rito ra Xikwembu ka Roma chapter 8 verse number 15 if not 14 yiri only those who are led by the Spirit of God they shall be called the sons of God so meaning kurini chumu wa common between son of God and son of man iku hikwerhu SSM Kateko hanya anyamini Okay. yes hikwerhu hanya anyamini mara difference leyi nga kona iku son of man hiku ya hi leswi ecclesiasta yi vulaka swona yiri is like an animal meaning ku ri son of man a wu na advantage over animal tihuku teti hi nga na tona makaya you don't have an advantage over the mafana tihomu timbuti mafana mantwisisa when you are a son of man but when you become son of God through the Spirit of God because loko mi kha mi hlaya kwalaya ka Romans chapter 8 verse number 14 here only those who are led by the Spirit they shall be called the sons of God verse number 15 yuku moya loyi nga nikiwa wona moya wa ku va hi va mahlonga ma ku chava but i moya wa adoption meaning ku ri when you are given the Holy Spirit, you are now being elevated, you are being adopted into the family of God by the Holy Spirit. So when you receive the Holy Spirit, you become the son of God. So son of God, like Ivan wona. You know, common thing is just that look muna this. Imunhu fana na n'wina inyama but because ya moya wa Xikwembu ndeni ka yena na Xikwembu xona xoxe he doesn't even think ku ri i vanhu it's something else like ni nga mi kombeta John was the voice that cries in the wilderness. So whenever God will describe John, he will say the voice that cries in the wilderness. Peter was the rock upon which Christ was supposed to build his church. Because of the relationship with the Holy Spirit. Okay. These people were led by the Spirit. So, lom kam hlari ra Xikwembu. Kuna ti verse Bibelini ya n'wina na ya mina. Leti ti nga vulavuliki na ti sons of God ti vulavulaka na ti addressaka ti sons of men kuna rito ra Xikwembu kwala ndzeni ka Bible that addresses the sons of God ni ta mi vuyisa lawani mi tshama mi twa verse leyi nga tsaliwa ka Job chapter 1 verse number 1 loko yi vulavula hi Job loko mo hlaya laya kuna swin'wani leswi vanhu vo tala va swi misaka laya yiri there was a time kwala ka chapter 1 yiri there was a time whereby sons of God come together, present themselves before God.
And in the Bible, Satan came amongst them. So like that place, it was not in the heaven. Asu nga humeleli matilweni swilo leswi. Asu humelela emisaveni. A ni rito ra Xikwembu ri loko vambirhi vanharhu va hlangana hi vito ra mina, na mina ni endlini ni kona. Hi leswi Bibele yi vulaka swona. Ma twisisa ni? So loko mina ni ri na moya wa Xikwembu na n'wina mi na moya wa Xikwembu hi hlangana sweswiwani hi ri lawani ka eximoyeni. Ma twisisa ni? Xikwembu xi boheka ku va kona. Ma twisisa? So laya ka Job a ku ri ti sons of God leti a ti ri sort of a church gathering. Okay. And then God, he was there. Then Satan came in their midst. Ashkar kavo. Satan ate as a son of man. No, he just came as Satan. And then there, the reason why Satan went there, akuri ndawu yoni yiri yin'we yo ka akota ku va na conversation na Xikwembu. Ivi Xikwembu xi n'wi vutisa xi ku ta huma kwihi? Aku a ni ri ku jikajikeni emisaveni. Ivi Xikwembu xi ku yini? A wu vonangi Job nandza wa mina wo lulama na. Ma swi vona? So Job laya, he was a servant. He was not a son. Leswi mi byela Job a ri hava moya lowo kwetsima. Mara a ri mugandzelinkulu wa Xikwembu. Yes, a ri mutirheli wa Xikwembu. Hi ku ya leswi Bibele n'wi describes so he was the servant of God. A ri mutirheli wa Xikwembu. Ma ni twisisa ni? Swi lava ku loko he was a servant of God, God was his master. But these ones were his sons because they had the spirit of God. Hey. Ma ni twisisa? So hi laha Satan a nga ya kona ku ri ka gathering ya kwala emisaveni. So vanhu vo tala nkarhi wun'we va hleketa nga ku hayi swi humelele ematilweni and Satan amatilweni u hlongoliweni u nghena njhani u tlhelela njhani amatilweni. No, the sons of God ti hanya la misaveni a ti kona matilweni ti hanya la. Lexi hinkwaxo xi nga humeleli matilweni. A xi humelela A xi humelela kwala misaveni. Eh, leswi rito ra Xikwembu ri hi kombaka swona because Bibele yi ri when 2 or 3 gather together in my name, I'm there. Ma twisisa ni? And loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu, those people who were present themselves before were sons of God. And the sons of God as ni mi byele ku ri are people who are given the Holy Spirit. I'm nika example leyi mi nga ta yi twisisa kahle. Loko Yesu Kreste a nga za a baptiziwa a vitaniwa son of man. Na yena ka ku n'wana wa munhu u ta vambiwa, n'wana wa munhu this, n'wana wa munhu A nga this. swi tivi ku yena. Ma swi vona ni? A ti hlaya yena ku hi n'wana wa munhu. Mara loko a ya Mara a khuwa na ya ku ri n'wana wa munhu a ku nga ri n'wana wa Xikwembu. is a ti vitana n'wana wa munhu hikwalaho ka ku a tswaliwe hi munhu. Ma ni twisisa? So Jesus Christ was the chosen one. Because remember pastor ne? Yes. Loko ku hlaya Bibele ya hina. Loko vatswari va Yesu Kreste Yeah. va ya nyimba already Xikwembu a xi endle plan ku ta va na yena. Yes, very true. Okay. Very true. But loko Yesu Kreste a ya khulwa hi John a river Jordan, rito ra Xikwembu ri dyondzisa ku ri ku vini na moya lowu kwetsima nga chika wu suka matilweni hi xivumbeko xo fana na tuva wu chikela henhla ka yena. A swona immediately heta ku chikela henhla ka yena ku va na mariti ma ngo loyi yini i n'wananga. Swi lava ku say now he was adopted into the family of God. So before he was not, he was Before just he a was man of, not. Yes. But that God planned all these things and so Yes. Xikwembu xi plane swilo leswi hinkwaswo. Yes. So now ku fike nkarhi la ku loyi se i ready ku va a yimela mina. Yes, and then the Holy Spirit came upon him. And then rito ra Xikwembu now you very declare ku loyi yini Mara nambu wa n'wananga. Jordan wa ha ri kona he? Yeah, wa ha ri kona. Wu kumeka kwihi? Wu kumeka I think Jordan is in Middle East and a Jordan. Jordan is country. Jordan yi kona Jordan. It's a country. Loko munhu a la ku There's a hlamba river. mabadi a nga ya kona hi ku ku khuveriwa Yesu Kreste. Not like No, like Sesim Kateko. I think everything. Just Tona. asking. Everything Sesim Kateko ne. A swa ha lavi location leyi mi nga rhurhela ku mi ya ka rona. Remember loko Yesu Kreste a vulavula na n'wansati wa Msamariya. Mhani luya a ku ri hina va tata wa hina va khongela a ti tshaveni. And then n'wina majuda a vula Yesu Kreste mi khongela a kerekeni. Ivi Yesu Kreste a hlamula ku karhi wu tata laha ku nga khongeli tshaveni or tikerekeni ntsena kun'wana na kun'wana la munhu a nga kumekaka a ri kona a nga swi kota ku a endla swilo swa Xikwembu swi endleka. Ma ni twisisa ni? Mi tshika ku ya malwandle guys hi ku loko mi ya malwandle mi ya hlamba mabadi ku va ku ri na mabadi woxe mi tlhe mi ma rhwala mi ma vuyisa kaya mi va rhwala swigubu lwandle mi ya na swona Yeah. mi nga rivali ku mi ti rhwalela mabadi. Yes. Ongelani kwala mi nga kona na ha ri na Pastor Maphophe. Yes. So you saw so kuna the sons of God in the Bible. Okay. There's the sons of men. So like loko mi kha mi hlaya Bibele book ya Ecclesiastes
Yitsalo sons of men. That's all umhla ecclesiasta. Yiri is vanity to vanity. We are trying to grasp a wind. Ringasa ku khoma moya ni moya of course Awunge ukhoma. So leswi vula ku rini na loko Bibele ku vanity to vanity. Kuna vanhu vo tala mi kuma ku nkarhi wun'wana loko mi kha mi hanya na n'wina sisi mi kata ku mi ku why ni fane ni va munhu wa right. Man twisisa ni ku ri like me I'm even point ya ku va mi va munhu wa right. Man twisisa ni Mara pastor, swi endliwa hi yini ku uma ku this is a pastor i hlangana na yona. Yeah. Right? Mara i na ntikelo wun'wana wo chavisa. Mara it's a pastor. A nga twakali as a human being. I don't know. Swi va swi endliwa hi yini kuma ku munhu yoloye like spirit xa wena ye loko i ri kusuhi na yena a va na ntikelo wun'wana wo chuwisa so kumbe mi tshama mi hlangana na swona a ku tika but they're saying this is a child of God. I moya lowu ngo ku tika kumbe ko va ku ri na swin'wanyana. swi nga va swi ri hi masayiti mambirhi maswona ku na vanhu lava mi kuma ku ri a ku khongeleni ka vona va na that presence ma twisisa ya ku when they move they're in majority but swi kona swa ku mi kuma ku ri like munhu a va na presence leyi like a hi ngo swiswani mi kuma ku this presence I presence le nkarhi wun'wana yi nga ya vukwembu ma twisisa ni yes nkarhi wun'wana mi kuma ku okay munhu a nga move na presence mi kuma ku na mina no na mimoya ya mina ma twisisa nyana le mi kuma ku like mimoya liya ya kota ku sensa munhu ya loye ma twisisa nyana because malanda ma xikwembu ma hambani zini nga hlaya buku yin'wani yi tsaliwa vutomi bya mhani un'wana vongo i Catherine Kuhlman mhani luyani va ri na ku ya dorobeni a nga yi siku a decide ku teka taxi ya dorobeni a famba ri ndzeni ka taxi yi ri kwala hi ndaku kona vana vo wetetela ma swi vona because of the presence so a ku nga ri munhu wa ku movement a ku ri munhu wa ku tshama endhawini yin'we ma swi vona so swa hambana mara I think xixa best i ku va munhu minkarhi hinkwayo a va kha tikhongelela a kombela understanding loko swi ta ka rito ra xikwembu because rito ra xikwembu ro ri kota ku u kota ku tiva ku ri laha ni dila na xixa real or ni dila na xixa fake man twisisa ni sesimkateka I can tell you u nge fake swa xikwembu ivi vanhu lava tiva ku rito ra xikwembu a nga swi koti ku swi vona ku ri this is faking man twisisa ni it's very easy ma swi vona ku na nkarhi wun'wana loko hi ya kerekeni a ho yela ku tsakisa mfundisi nkarhi wun'wana hi ya kerekeni simple because ya ku na moya ndzeni lowu lava ku dyaku ma twisisa ni wu lava ku twa ku rito ra xikwembu mi kuma ku ni nga fika kerekeni mi fika ku loko ni fika kerekeni mfundisi wa loko a chumayila nkarhi wun'wana like a ni twi nchumu ndzeni ka moya wa mina loko ku moya wa mina wu kulini ma twisisa ni swi sweswo swo endla ku mi kuma ku swi lidaka ku mi kuma ku ni decide ku ri no ni ta stopa ku ya kerekeni ya so because ni fila nga ku a ni ku benefiteni ka munhu wa mina wini ndzeni ma twisisa so mara swi hinkwaswo swi va swi kha swi tswaliwa hi timhaka ta ku va munhu a va a kha a tiva rito ra xikwembu na ku va swi swa xikwembu ku swi va swi kha swi fambisa ku yini or swi tirhisa ku yini yeah na swi twisisa a ni la ta vutisa laka mi vulavula hi timhaka ta ku layiti leriya ri nga bloka hi Moses yes a ni ti ku ni mi tlherisela ndzhaku mi tlherisela ndzhaku layiti leriya a nga hi blokela rona Moses hi ku sweswi n'wina mi fanele mi ri kuma through revelation ya le bibeleni yes mi ri yini hi munhu wa misava o ka a nga swi twisiseki a zonda ku bibele yi na mavunwa mi nga n'wi byela yini n'wina tanihi mfundhisi like rito ra xikwembu sesemkata yi ri anyone who come to God must believe that he is or he exists ma twisisa ni swa ku like loko sweswi no va ni ta ka xikwembu ni khani ku xikwembu a xi kona xikwembu a xi hanyi like xikwembu a xi ti prove man twisisa ni swa ku n'wina se mi endli ku xikwembu xi nga exist hi n'wina mara not that it doesn't exist man twisisa I choice leyi n'wina mi nga endla ni mi nga ti tekela yona man twisisa mo ni mi byela swin'wana leswi like ni believe ku vanhu vo tala a va koti ku swi hambanyisa ku na believe ku na faith swilo leswimbirhi a hi xilo xa hi one swimbirhi swo hambana believe he believe at the testimony masivona ni yes believe at the testimonies but when you talk about faith it result ta swilo leswi a swi believer man twisisa ni so loko mi hlaya bibele faith is now man twisisa ni and we can eat faith we can drive faith Mike lewan it's faith because it's tangible because loko mi hlaya in Hebrews chapter 11 verse number 1 your faith is the substance of things
So this is a substance. A substance is any hard particle, things that you can touch. And it is impossible to please God without it. So faith but faith it is result that belief, but believe he believe testimony. So believe at the event I wasn't there, but there were eyewitnesses who are testifying to say Andrew Corner so then every minute that ni believer. Yes. Mara misava somehow pastor ne lava nga khongeleku Yes. ne isiputso xo hetelela before hi pfala lava nga khongeleku va humelele ku tlula lava khongelaka kumbe lava believer ka rito ra Xikwembu. Yes. Mi twanga ku Xikwembu xo rhandza ngopfu vanhu vo ka va nga khongeleki ku tlula vo khongela? No, sweswo swi le ka Jeremiah chapter 12 la verse number 1 mi hlangana na swona I judgment loko mi kha mi hlaya verse number 10 ka chapter 12 Jeremiah ka verse number 1 u vusa Xikwembu ri why vanhu lava ka va nga khongeli va humeleli ku tlula hina vo khongela I Jeremiah u vusa Xikwembu loko mo hlaya yi swi hlamusela straight question ya le answer yi laya ivi Xikwembu xi vutisa Jeremiah xi ku loko wo phikizana vanhu ku tsutsuma ivi vanhu va ku siya xana u nga ha teka competition ya ku u phikizana na tihanci na leswi swi twa ku ti tsutsuma ngopfu na u siwe hi vanhu na loko mi hlaya ka verse number 10 ivi Xikwembu xi tsala xi ku many pastors have destroyed my vineyard. So ta vula ku ri rifumo ra vanhu lavo khongela ri le ndzeni ka simu and simu leyiwani yi destroy yini hi vafundhisi ku ya leswi Xikwembu xi hlamuselaka laya. So ku answera sweswo answera leyiwani mi tshama mi vona logo liya ya ka judiciary liya ya swindicha swimbirhi swa hala na hala lexiwani xa hala ka right xa lavo lulama lexa hala wani xa lavo ka va nga ndlani vo ka va nga lulamangi. The more kereke yi endla kahle yi va ya vevuka loko yi vevuka va ya hehla like this vanhu va misava va tika va ya hansi swi lava ku na ku humelela and the more kereke yi nga endli swona leswi Xikwembu xi lavaka swona Xikwembu xi endla ku va tika va vuya hansi ivi lava vo ka va nga ngheni kereke va ya kwihi va ya hehla. So swi lava ta vula ku humelela ka hina vo nge kereke na lava vo ka va nga ngheni kereke hi vekiwe andeni ka balance liya swi ya ku kereke yi va yi swi endlisa ku yini. A swi fair mhaku vanhu vo tala vo homboloka va tele kerekeni vo haka timba hi le kerekeni vuloyi hi le kerekeni so swi komba ku hina hi nghena kereke hi ta humelela hi mbhovo wa nayiti because of swivi leswi va swi ndlaku vafundhisi vo tala va pfinya vafundhisi vo tala va rhoba vanhu swilo vafundhisi vo tala va interpreta bibele swo ka swi nga ri swona ku va convince ku va kota ku kuma mali mani understand leswi swi vulaka ku pastor so hi ta humelela njhani? Don't you think vanhu vo tala va huma a Xikwembuni because of what we are doing as Christians? Sesi Mkateko ku na swin'wana nga na swi kuma Bibele ne loko swi ta ka prosperity na timhaka ta yes loko swi ta ka prosperity na timhaka ta finances nkarhi wun'wana kerekeni va ta mi byela ku mali yo khongeleliwa ne mara loko mi tlhaya a rito ra Xikwembu like it's not always a case mantwisisani yes loko mi kha mi hlaya rito ra Xikwembu ku na vanhu vo fika 12 maybe ni nga vula ni ku ti-office leti Xikwembu xi nga ti vekela for our own prosperity more special finance and world material mantwisisani so hi ku ya hi leswi mina swi tivisaka swona it's not all about my prayer that will make me prosper but if I can find such people mantwisisani ni joinana na vona ku va vanhu lava like ni nga na vona ndhawini ya yi1 kereke ya mina yi nga kota ku endla ni nga kota ku humelela even na vazalwana va kota ku endla ni va kota ku humelela. So these people are listed in the word of God mantwisisani those people who are attached na mhaka ya prosperity so hi marito man'wana prosperity kuna vanhu lava nga attachiwa na yona ku ri these people i vanhu lava like ni nga mi kombeta example hi ku ya leswi rito ra Xikwembu ri nga swi tsarisa swona I think it's Isaiah chapter 3 yi va listini vanhu va kona hinkwavo laya a ku sunguleni munhu wa number 1 I munhu wa nyimpi number 2 ka ha ri munhu wa nyimpi number 3 I mprofeta number 4 I judge number 5 is an arota so va listiwini vanhu lava hinkwavo loko mo va mi ri
ka league na va profeta mi ta humela. That's why loko munhu a n'wi ministry ta va profeta va na mali too much, because hi ku ya hi leswi rito ra Xikwembu ri nga swi vulisa swona i vanhu lava nga attach na success. That's why va profeta minkarhi yo tala i vanhu lava like vele loko ma twa va vulavula mhaka success, more special wealth and the resources i vanhu lava nga attach na swona. Mara va profeta vo tala va ka Gaza va na ndlala. Sorry ku vula sweswo Mfundisi, eka ku hi ta argumenta kwala nkarhi wa hina u dye hi tinjala hi ndlela yaleyo ni karhi ni ku bye bye eka siku ra namuntlha ni ri na Mfundisi Maphophe a ximoyeni hi ndlela yaleyo ni ku danko.